Cuma günü kutlanmasında hepsini sizi hem Pavlımı severleri selamlarız. Hoş geldiniz. Bună seara, comrad! Bună seara, stimați locuitori și oaspeți ai capitalei Gagauziei! Astăzi, orașul nostru împlinește 221 de ani. Suntem foarte bucuroși să vă întâlnim pe toți aici la sărbătoarea dedicată zilei de naștere a orașului Comrat. Și dorim să vă spunem, bine ați venit! Good evening, comrade. We are greeting you at the celebration of the 223rd birthday of Comrade Town. You are welcome on this holiday. We are very glad to see here inhabitants and guests of Comrade. Комраду 221. По сравнению с мировым течением времени, это юношеский возраст. Но за это время у Комрада появилась своя собственная история. Он стал экономическим и политическим центром Южного региона Республики Молдова. Comrada 221 yıl. Bizim sevgili kasabamızda genç. Ama bakmayaraq onun küçük yaşına kuruldu kendi historiyası. Comrad, Gagauzia'nın yüzü, canı. Burada kurulan hem çözüler ekonomik hem politik sorunları. Comrad are 221 de ani. În comparație cu eternitatea, Comrad este la vârsta tinereței. Dar chiar și la vârsta aceasta, atât de fragedă, el deja și-a dobândit istoria sa proprie și a devenit un centru economic și politic a regiunii de sud a Republicii Moldova. Comrad is 221 years old. It's so young in comparison with the world's course of time. During this period, Comrad condemned its own history. It has become the economical and political center of the southern region of the Republic of Moldova. Многие уроженцы нашего города прославляют и продолжают его прославлять во всем мире. Наши люди везде. Россия, Украина, Белоруссия, страны Центральной и Юго-Восточной Европы, США, Канада, Бразилия, Австралия, Турция. Bu kasabanın yaşayanları çoğu anıldılar hem anılırlar bütün dünyada. Bizim insanlar her yerde, Rusya'da, Ukrayna'da, Belorusya'da, Avrupa'da, Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da, Türkiye'de. Mulți comrațeni au proslavit și vor proslăvi orașul nostru în toată lumea. Noi îi putem întâlni în Rusia, Ucraina, Belarus, Turcia, țările europene, Statele Unite, Canada, Brazilia, Australia. Many natives of our country glorified it in the whole world. Our people are everywhere. Russia, Ukraine, Belarus and Turkey, countries of Central and Southeastern Europe, USA, Canada, Brazil, Australia and others. И мы еще раз приветствуем всех собравшихся на центральной площади муниципия Комрад. Мы рады видеть на нашем празднике множество гостей. И по старой доброй традиции мы встречаем всех гостей хлебом и солью. Bizim bağlı misafirler, hoş geldiniz bize. Adetlerinize göre karşılarız sizi ekmekle, hem tuzla. Noi dorim încă o dată să salutăm pe toți cei care astăzi s-au adunat în piața centrală a municipiului Comrat. După o tradiție veche și bună, întâlnim oaspeții cu pâine și sare. And one more time, we are greeting everybody who is here on the central square of Comrat. We are very glad to see here so many guests. And by a old tradition, we meet all of the guests with the bread and with the salt. Уважаемые друзья, комратчане и гости столицы Гагаузии и Гагаузии, хотел бы от вашего имени поблагодарить примарию, муниципальный совет и лично примара Комрада Худобла Николая Харлампича за этот неустанный труд по преображению нашего любимого города. Год от года он становится все краше, комфортнее для жилья, и все больше проявляется забот о всех наших горожанах. Комрад становится настоящей столицей Гагаузии, и в этом прежде всего заслуга самих горожан, а также руководства нашего любимого города. Благодарим вас за возможность собраться всем вместе в этот праздничный вечер на этой площади и отметить день рождения нашего любимого города, нашей с вами столицы. С днем рождения, Комрад! Комрад находится в центральной части Буджакской
рождения Камрад празднуют в третью субботу августа. Статус города имеет с 1957 года. Граничит с Кадалунским, Каракалийским, Чевишлийским, Лёвским, Кантемирским районами. Население нашего любимого города составляет более 25 тысяч человек. Среди них 70% гагаузы, 10% молдаване, 10% русские, 5% болгары и 5% другие национальности. На территории Камрата располагается 8 школ и лицеев. Региональный спортивный лицей-интернат, педагогический колледж имени Чакира, профессиональное техническое училище, Камратский государственный университет. Культурные сооружения, дворец культуры, региональная библиотека, региональный музей, художественная галерея, турецкая библиотека, муниципальный театр, образцовые народные коллективы Дюзава, Ойнаш, Кадынджа и другие. Туристические и исторические места, собор Святого Иоанна Предтечи, Аллея Славы, Центральный парк. Все мы любим наш город, вне зависимости от нашего возраста и национальности, от партийной принадлежности и политической убежденности. Мы любим его, а он любит нас. Торжественное мероприятие, посвященное 221-й годовщине муниципия Камрат, объявляется открытым.